On the left is Crew Drag, the first Native American woman. ev heyva destskara Sputnik e. Sala 1957 ji aliyê Yekîtiya Sovyetiya wê demê ve bo valahiya asman hate şandin. Li vê derê mirov bo cara yekem perde li ser nihêniyên derveyê hezariya zeviyê hilanî û rikaberiya valahiya asman dest pê kir. And here we're just a couple of minutes away from docking. Niha ku 66 sal bi ser wê werçerxana zanistî re derbas bûne, 8261 heyvên destskar li valahiya asman û medarê zeviyê ne. Ji wê hejmarê 4852 di çalakiyê de ne û peywendiya wan a rasterast li gel zeviyê heye. Amerîka bi heldana 3449 heyvên destskar, Çîn bi 541, Rusya bi 172 û Hind jî bi 105 daneyan, xwedî bêhtirînin û di vî warî de herî serkeftî ne. Ew dimînin. Ji aliyê bêhtir ji 76 welatên cîhanê ve bo valahiya asman hatine şandin. Lêger û rikaberî ji bo dîtina bêhtir ji valahiya asman ne tenê dişandina destskar de maye. Amerîka, Rusya û Çînê dest bi şandina mirov, robot û teleskopan bo derveyî zeviyê, serheyvê û hesareyan kiriye. Amerîka heta niha du caran bi serkeftî mirov şandine ser heyvê û nêzîkî 305 astronot û welatiyên Amerîkî jî şandine valahiya asman. Her wiha neh caran li ser Merîxê û carekî jî li ser Venûsê veniştiye û 10 teleskop şandine valahiya asman. Dûrtirîn mewda jî ku gihiştibê 24 milyar kilometreye ji zeviyê biriya keştiya Voyager 1. Her çiqasî NASA bi wan rekorên ku bi navê xwe tomar kirine, di pêşenga rikaberiya valahiya asmanî de ye, hewla birêveçûna bêhtir ji bo zanistî û teknolojiya valahiyê dide. Artemis, nûtirîn û firehtirîn projeya asmaniya ajansa NASA ye. Guweke ew dibêje, armanca wê ya sereke ji şandina mirov bo ser heyvê û pişt re geşkirina bo Merîxê pêk tê. Dema bi Space Shuttle Frameê berî sû 7 salan çûn, min zanîbû em vedigerine ser heyvê. Lê me nizanîbû çawa û kengî. Aniha em vedigerin, ne ku tenê bo çûna ser heyvê. Em vedigerin bo fêrbûnê, ji bo jiyanê, ji bo dahênanê, ji bo avakirinê. Heta em bikaribin dûrtir herin, em ê herin ser Merîxê û pişt re bêhtir jî li gel mirovan. Artemis ji bilî ajansa NASA, 24 ajansên valahiya asmana welatan û 5 kompanyayên herî mezinên asmaniyên Amerîkayê hevbeşiyê tê de dikin. Heta niha 40 milyar dolar tê de hatiye xerckirin û heta 2025 têçûya wê digihêje 93 milyar dolaran û ji 5 qonexên sereke pêk tê. Qonexên Artemisê ev in. Mijdara 2022 NASAyê keştiya xwe ya bê sernişîn şande medara heyvê, da ku ji şiyana keştiya xwe ya Orion piştras bibe. 2024 wêzgeheke valahiya asman li medara heyvê bicih dike û heman salê keştiyekê bi sê sernişînan bo gera li dora heyvê dişîne û vedigere bo ser zeviyê. 2025 çar keştiyan dişîne wêzgeha valahiyê ya medara heyvê û ji wê derê jî du keştîvanan heta dema 6 roj û nîvan dişîne ser heyvê. 2028 çar keştîvanên din û keresteyên bicihkirina mirovan li ser heyvê dişîne wêzgeha valahiyê ya medara heyvê û bo cara duyem li ser heyvê vedinişe. 2029 çar keştiyên din dişîne wêzgeha valahiyê ya medara heyvê û bo cara sîyem li ser heyvê vedinişe. Wêzgeha valahiya asmaniya Tiangongya Çînê ye. Temenê vê wêzgehê tenê 2 sal e û rikaberiya tund di navbera Çîn û Amerîkayê de palnera çêkirina wê bû. Ew jî piştî biryara Kongresa Amerîkayê ji bo derkirina Çînê
جو ویسکه ناو دولتی والهی آسمان سال 2011 تیانگونگ چین کر دوی امالات دی جیهانی دکو خودی ویسکه که والهی آسمانی به جسال 2016 حتی 2022 چین 271 گشت بو والهی آسمان جبو ارکین جور بجور کرنه پلانوی جی وحایه ای سال هفته گشتان بو والهی آسمان بکه او یک جبلی دهم پروگرامین والهی اندنکو دما به انجام گهاندن آوان ناگهیجه 2003 او ارکین زحمت این چینی دی کمتر جه 10 سالان ده لوالهی آسمان کرنه و بشک جه پلانین وین دهاتو اون 2013 یکم جاربوی کشتی اکشان سر هیوی او بو سیامالات پشتی امریکا و روسیا لسر هیوی ونشتیه 2020 پروگراما چانگه پینجا چینی بو جارا دویم کشتی چینی شاندیه سر هیوی و نمونه یا کوری سر هیوی و گراندیه سر زویه 2020 چینی شیا سیستما شوندیدنه یا تایبت بخویا بناوه بایدو که جیگرا سیستما جی پی اس امریکیه بجه بکه 2021 چین بو سیامالات پشتی امریکا و روسیای تنکی روبوتی بشینه سر روی مریخه و وینه و حساره بگیره 2022 چین 6 گشت بو اسکی هاوالهی تیانگونگ گرن 2023 چین تلسکوپا جینتیان دشینه والهی آسمان کو مزنترین آسیایی او جه تلسکوپا امریکی هبل خوردره 2026 چین تلسکوپا رادیویی هونگ مینگ جبو لیکولینه دشینه مدارا هیوی چین بوان ارکان رانوستی او نها پلاناوی هیه کو مروان بشینه سر هیوی او لگوری آژانس آسمانیان اجتماعی چینی وی ارکی دست بگیریه دست به پروژه چینش بو شاندن مروان بو سر هیوی و گره هاتیه کرن آرمانج بگشتی شاندن یکم گشتا چینه بو سر روی هیوی بری سال 2030 و لیکولین زانستیا سر هیوی از منکرنا تکنیکی و تکنولوژیا لسر هیوی اف جی دیمن بنکه والهی آسمانی آژانسا روسکوسموسا روسینه لکازاخستانه موشکا سیوس کپسوله که جبو اسکه ناو دولتی والهی آسمان دشینه او یک جوی هجماراکی ما گشتین والهی آسمانی روسیایه گو 3 سالن نگهشتیه سهدانه ای او ده سالا 2022 انده بودچه که ترخانکری جبو آژانسا روسکوسموس کمتر جه 3 میلیارد دلاری بو نمانا هواهنگی دنافبران ناسا و روسکوسموس ده به صدما گهشتنا بریه که گرتی جی گرژین واشنطن و موسکوه دورپیچین آبورین سر کرملینه و شروعه لگل اوکراینای صدمین سرکین ویکین بونینه. The upper section of the Soyuz, the bulbous section, is called the orbital module. Thank you guys. لی روسیا هیجی هولا مانا و رکابریه ده روسکوسموس را گهاندیه بری سال 2003 ویسکه هکه والهی آسمانی تایبت بر روسیا لمدارازویه بجهدگه جبرکو ایدی لویسکه ها ناف دولتی والهی آسمان نامینه هر وها بریار هفته ای تیرمهایی سال کشتیا لونا 25 بشینه سر هیوی گو اوجی ریج بو روسیای خوش دیگه مروان بشینه سر هیوی دم نمایو ام نکارن شاندنا ازمانوانان دتر روشکه ده راوستینن آنها نقشه سازی و شواز و گاوین درست کرنا وزگه که والهی ازمانی یا روسیای لبردستمه دما بیده ازی گاوین و ین داوی جواره ببیجم Undocking confirmed. The Soyuz as it backs away its craft. رکابری کرن جبو پیشوه برنا پروگرام والهی آسمانی نه تنه دنا براوان سه زلهیزین جهانه ده
لبله بهتر جهشته ولاتین دنین جیهانه آژانسین وانین والهی آسمانی هنه و هولا پیشکتنا بهتر دزانستا والهی آسمان ددن. او جی به اشکره رجدی لسر دیگرن دا بشبونا زویه لسر دو جمسرین سیاسی و آبورین لدیجی هفین روشلات و روژاوا پروگرام و پروژه والهی آسمانی آوانجی بقاسی دوری از تیران جهو جدا کرنه. آنها نکو هواهنگی جبو وکرنا گریکا آلوزا زانسته بر به کمبونه ودچه. لبل ولاتین پیشکتی تهمتا ایریشن سیبر و هولدان جبو برینا پیوندین هیوین دستکار آرستهی نیارین خودکن.